Dezinformacije su smrtonosne. Mogu uništiti istinu. Skoro kao rakete koje je Rusija koristila da opustoši Ukrajinu. Dezinformacije u svojoj suštini su lažne informacije koje se namerno šire kako bi se sakrila istina. Ovakvo izvrtanje činjenica uvek ima kontekst i svrhu. Kontekst je u obliku narativa, sadržaj sa lažnom porukom, prenesen raznim sredstvima komunikacije. Cilj je da se kroz manipulaciju utiče na javno mnjenje. Decenijama su porozna balkanska društva, zaglavljena u neizvesnosti između glasno izraženih evroperspektiva i skrivenog pogleda prema istoku, bila žrtve širenja dezinformacija. Koja je svrha ovih dezinformacija? Zbog čega bi Balkanci, usred svakodnevnih egzistencijalnih borbi za bolji život, bili zainteresovani za dezinformacije vezane za ratnu agresiju Rusije na Ukrajinu? Jednostavno, nerešena geopolitička pitanja u regionu ostavljaju prostor za podrivanje nade balkanskih društava za demokratizaciju i evroatlantsku integraciju, i to ih čini super kvalifikovanim kao receptore lažnih vesti drugih centara moći. Putanja preuzimanja i reobjavljivanja dezinformacija iz Beograda sa lokalnim ograncima ruskih medijskih centara, kao što su Russia Today Balkans, Sputnik, Russia Beyond, je više nego očigledna. Postoje slučajevi kada neki mediji preuzmu priču direktno sa izvornog medija, a zatim se sa domino efektom ista prenosi sa jednog na drugi medij. Ponekad čak i bez navođenja imena izvora te priče. Postoji čak i određeni obrazac u vezi dezinformacija koje se šire regionom, kao što su lažne pretnje bombi u školama, korišćenje verskih zajednica za stvaranje etničkih ili drugih sukoba. Ove se priče, namerno ili bez prethodne provere činjenica, reobjave od strane mnogih regionalnih medija. Koja je dubina spina da se radioaktivni oblak kreće ka Poljskoj i ostatku Evrope? Ruski državni mediji su, citirajući sekretara Ruskog saveta bezbednosti Nikolaja Patruševa, objavili priču o uništavanju municije sa osiromašenim uranijom u Ukrajini, koja je proizvela radioaktivni oblak koji se navodno širio ka zapadnoj Evropi. Više od 30 regionalnih online medija, predvođeni Russia Today Balkanom, preuzelo je ovu priču u narednih nekoliko dana. Napad su potvrdile ukrajinske i ruske vlasti. Niti jedna strana nije pomenula osiromašeni uranijum. I Međunarodna i Poljska agencija za atomsku energiju su potvrdile da u Ukrajini nije bilo povećanog gama zračenja. Regionalni proveravači činjenica su dokazali ovu dezinformaciju. Zbog čega je ova lažna konstrukcija napravljena? Navodni radioaktivni oblak je perverzan pokušaj širenja straha i panike među stanovništvom, kao i nesigurnosti u sistemu. Rusija koristi negativna osjećanja naroda Zapadnog Balkana vezana za municiju sa osiromašenim uranijumom, posebno kao priznati narativ iz vremena vazdušnih napada NATO-a na bivšu Republiku Jugoslaviju. Poruka je da su akcije NATO-a štetne, da će zbog njihovih donacija Ukrajini u vojnoj opremi i municiji štetne posledice osetiti cela Evropa, a samim tim i nacije Zapadnog Balkana. Koja je pozadina narativa da narukvica koju nosi general Zalužni ima kukasti krst? Otkako je ruski predsjednik Vladimir Putin izdao naređenje za agresiju na Ukrajinu i upustio se u, kako tvrdi, denacifikaciju zemlje, narativ Ukrajinaca kao poklonika nacizma i nacističkih simbola nije prestao da se širi medijima i društvenim mrežama. Ruska državna novinska internet strana russiatoday.com objavila je članak pod naslovom "Vrhovni komandant ukrajinske vojske pozira sa narukvicom sa kukastim krstom". Na njemu je prikazana fotografija generala Zalužnija, koja je nekoliko dana ranije objavljena na njegovom Twitter nalogu. Prema sajtu za proveru činjenica Lead Stories, motivi i kopča na njegovoj narukvici podsećaju na dizajnersku seriju koja je plasirana kao vikinška narukvica, a kopča na slici se naziva Solomonov čvor. Regionalni proveravači činjenica su proverili i dokazali ovu dezinformaciju. Priča o denacifikaciji gradi se kao glavni ruski narativ, čija je svrha da se opravda brutalni čin agresije, to jest da podržavanjem Ukrajine Evropa podržava naciste, podržava poremećene vrednosti.
Navodna Zalužnijeva narukvica sa kukastim krstom koristi se kao praktična demonstracija jednačine NATO plus Ukrajina jednako nacisti i da sve članice ili zemlje koje teže prijemu u alijansu imaju ili slede nacističku ideologiju, za razliku od ispravne ruske doktrine, kao spasioca u vojnoj operaciji Ukrajine. Koja je svrha stavljanja novca Zelenskom u nos? 4. aprila 2022. godine video koji je navodno snimljen na pjaci Duomo u Milanu pojavio se na Telegram kanalu poznatog širioca dezinformacija pod imenom Večernji Omarov. Na snimku se vidi bilbord sa slikom Zelenskog na njemu, gde ljudi stavljaju novac za donaciju u nozdrvu ukrajinskog predsjednika. Prema italijanskoj platformi za proveru činjenica Open, video je naširoko deljen i pregledan na Twitter nalozima dobro poznatim po širenju lažnih vesti kao što su Radio Genova, Sprinter i mnogi drugi. Prava instalacija je proverena i zaključeno je da u samom bilbordu nema dovoljno mesta da bi se u njemu sadržala bilo koja vrsta vakumskog sistema. Ivice bilborda ne odgovaraju pravim ivicama totema. Regionalni proveravači činjenica proverili su i dokazali ovu dezinformaciju. Slučaj bilborda je pokušaj da se vizuelno uhvati ruski narativ vezan za pitanje koje evropski građani treba da postave sebi. Gde ide naš novac? Nanošenje štete reputaciji Zelenskog trebalo bi da potkopa zapadne vrednosti i izazove revolt, zbog toga što finansijska pomoć Ukrajini završava u nečijim džepovima. Ova 3 primjera služe u nekoliko primarnih svrha. Podrivanje funkcionalnosti državnog sistema zemalja regiona. Prikazivanje vlada u tim zemljama kao nekompetentne. Kršenje zapadnih vrednosti, širenje evroskepse, odugovlačenje ili zaustavljanje pristupnih pregovora sa EU. Konačno, glavni narativ farmi trolova je Rusija je standardni nosilac novog doba i pravih vrednosti, antiimperijalizma, novog pravednog svetskog poretka. Javnost mora da prepozna istinu u moru dezinformacija. Kako bi se stvarao pritisak na percepciju javnosti koja počinje da gradi stavove na osnovu gomile laži u medijima. Kritičko razmišljanje i medijska pismenost su ključni za to.